Yesu talagalagay tangambi klongbat plon bokalang. Marakon tumbo 15 sambat 21 ngam 41. Ngangapi teraknan amano koy Simon sairini it pelan nanin. Wan Alexander kat Rufus endok Pepsi. Kanang nanin bungkuk en tumbu indambi Yesu lo klongbat bem ngautok ganganeam galang. Ngambi kwetno koy Golgata ninilok manda pron umbam pondet wolok Yesu nanggapi ngambi ngatombi sengi ngawat tok wasap wain tuk kat tamban yang galang wan makaumbi nam nang. Tembi ende en klongbat pron wupi dasin ep dan nelang dok nisingan tembu inda sangalang tembi tembu inda umbi worok tuop dan bi ep ngalang 9 kilok tembumbi klongbat pron wakalang tembi kusa lok mandang antong palang pron yopi kumbam kusip nan wurum paku juda ama endok ama wabang tembi kumpu ama sangan tepet Yesu ngata klongbat plon yandap ngalang nole Yesu lo ki ndendem nan nole ki kepmang nan ep mambe ikamak tembi amatam borok ngambet tanggalang ende Yesu la kumbam sin pingunang pi natagape yerimbi nanggalang doktapa itiapi nain tepet katno wolok kanangkan wun bentampo mampi idak tok elang ngan man ngan netek doktetala kamna nanin gepmat takempi klongpat plon nanin pe tembi tapma ama biesing gat entake manda nanda tere ama entembo wuntunggot Yesu lok plon esasare manda nisingan embi engalang enda amatam tuwono kamna nanin epma takengu ngan en matkeuk tok tuat nam enda Mesia Israel nindok ama wapang ni sanakta nende endok usal kanandam bi nandak pampang danang dok mangan klongpat plon nanin pun tambi ama tepet Yesu ngata yandap ngalang endembo naswam bakam tambi sanda pongkop tungguk worondangan kwetwap kalamem patangakap 3 kirok worok buap tungguk 3 kirok tumbumbi Yesu le enlok manda plon gempenat kan ketembi enguk Eloi Eloi lama sabaktani waninilok manda plon yambat na nekta namak bilang tambi amanduun ngasengkan ikalang ende mandawun nantampi enggalang yaknasi profet Elia katangamalak tambi amanolo wangap ngambi dereng tukimpang kanang nanin no takembam wain tukitan kanang wasambi ombambem pron imbi Yesulun nambyak tok sueumbi longu lombi engu papa kane Elia alam bambi takeputak panam tambi Yesu le wapumgan katambi kamu tambi worongan tapmailan sandu masih wapum wala bongkapnan wat nanin pamlap terenguk wolok tuap palanganem bi pantpet indang tambi mik amalok terak tamasi ama klongpat plon yandap kalong wan yamba paku yam papi Yesu lo kamwalan engan no kamguk wan kang bi engu biangka nak amangan rum yambat tok nangang en kaka tambi tam asup ngarili nanin Yesu ngat yakan Jerusalem panggalang endembo wolok pakalang duun tok kosi ngentang Maria Magdala nanin wakat Salome
tambi Maria Yakoborok o ba endok payang Joses endok mengsit. Yesurong garili peran kulungku nain boronda tam tepet ngat no wale engata kungapi teplaple kenan tengemta kuanggar tam wale ngetak kinggingan ipi katuakal.